abana bandi batabasiga. Turebe izo bari akabiri omuzire aine mwoga ki na munonga kureba ngo omweji yamuhumutsa ombuya okweji ntamu yakashatu ntuma harimo ibintu bingi it's a promotional term omuzire aine mwoga ki okureba ngo omwana tiyabamuka. Omuzire ino mwoga gw'amaani munonga abo kuba omwana ogwo kumusiga omuka hati oreetera abandi bamusiga kandi weeri haditamu okushoma nikutandikiraho so already abaana batandikire kutaha omu class kuhandiika kandi kurenga abashomesa nibaba bayetebekanisize gye abaana babaase kushoma bahika aha bati so omuzire boine omwana akiri omuka nooba buzima noono omufereza nokumurekura akaza aishomero kuja kugamba n'abishomero kuba kuba utaketerereze gye okabaasa kwetereza ombwire burikwija kugira ngo konka omwana watakaferwa omurete abaase ogambe n'abashomesa omwana ahumurikireho atakaferwa wakayaba abandi batamusiga. Yagamba omuzire wetebekanise hariho abazire obwire obwingi nishanga oburemezi na munonga nshonga ya fizi yesu nubasa kugura ebitabo tungeki konka enshonga ya fizi nkiwishomero omuzire kabe nomuhumuriza ota. Omuzire ko kutwishikirira ntubanza ntucengana aboko ebintu by'enshashuro mwe noshanga water ready twine nk'abazire bakabine bokora monthly salary bine mbwene bine mshahara so shanga nko kwezi kwa kutaka hwire konka nando mwana azayishomero so ntuchira kubanza kwenda kumanya enshashura yawe erieta payment plan then tuchikirizana hatu wasa kuretaho sente zoine then nanotuherezo bwire bukurataho at least rwagatita myaza kuhika oshime kuba no mara yo fees ejo. Aba ishomero yakashatu ntumanya ngo ebireba amashomero gine emyogo itarimwe n'imwe twareba mu new curriculum twareba mbwene kwatara hamwe enshoma yo kahinduka nkishomerere Emirates omuzire akino ku mwana omuka na munonga ampinduka yemishomo na munonga twareba new curriculum ari na mfereza kikandi mwine kina munonga chaika ahantu zone skills. Of course nkishomero twine ibintu byinshi apart from academic kugira ngo umwana nazo mu class ahandika abyamagezi mwe nibikwetaga mu class twineho abana ibintu menje bakora abako bana tubegisa farming abana tubegisa crocheting abana tubegisa baking so na nemizano tireho abako bana batekwa kuzana umwana kwa kuzana yarwa mu class yazumcisha yazana kimuretero umwana kugira amagiye butugwe kuba active ningashi obwongo bwe bucambuka abasa kushomaje so skills is outside classes ntuteka mamani munonga abuka karukira mu agency tukureba umwana ugota mu mbekire na arukumanya ngo ayine gukora research ayine kunanga kurondera kimwe bintu byo mu gufutaho emikono akabishoma umwana ya commission biza kumugomera so abana bitu ntubantwenda ngo byona babikore bazomizano bazombi bintu byishimye kwamba kore sengaro kandi n'ikindi no kuba kansoringa abuko bwiro bwinshi hate bana barimo kushoma aba problems zibine bonka abana so rushangwa mukabundi yargayo tiyafuna yo mo courage ninga tiyafuna yo okumo obuhabuzi so ntubatera mu na counseling classes kandi tubereka ngo na ibintu byone bira outside classes nabyo nibiyambo mwana nabyo amagezi nabyayanga byo mbitabo konke byengaro skills nazo nzibasa kuhereza future nungi ofune omuramwa ogura kubeseho in future. Madam Zainab bwe bari nko muzire rizohera kantu kasaki nayiga ngo abana bine bizibu yo muzire yo nandeba wano kimaya ngo abana bine bizibu akanakegera izoba na munonga naza kurugananye naza kwetegura mu manze ncenge abana bine bizibu ki twakora necamani kandi watorekana n'ishomero rya Hamusingi Gwedini kandi madamu cyo butungi munyakurre abo kubogwe no wizina okay twatunga omweja kanje kutuganira just utugambira amazina gawe utugambire ibikwati n'ibikushoma day 2 wabishangota uri mu class ki amazina gawe amazina gawe ni Mukamata Sharine ngiyo mpifu umweja akiriyo kumuka ataka humukira no mugambira ki yamugambira ahumuke
ebigambo nibyebyo katubagarre omu studio konka enshonga n'okuhumuruka kw'abeegi iwe omuzeeyi ariyo nandeba kimanye ngu egi ni taamu ya kashatu. Taamu ya kashatu neba erimu ebintu bingi okugira Ministry of Education taamu egi erimu ameezi ashatu. Omu meezi ashatu aga nitureeba abaana ba P7 bo barakora ebizamu byabo bya muheru senior 4 na senior 6 ebi nibatembeza kuza rengo rundi kandi twaza lower level n'okureebera nursery nibaza omu primary level aba P1 baza omu P2 P3 baza omu P4 mbwenu taamu y'okutemba omutamu egi noreeba harimu n'ebintu bitarimu namwe taamu egi y'okugira ministry taamu y'okuzanazanisa ekyokumanyisa iwe omuzaire akiine omwejo okw'omuka kwata kyona ekikubaasika oreebe ngu omwana yaza kushoma habwa TV West nasiganisa enyuma Gideon aho mu Rembo Rwambarra kwega esiturikweta local language itewe kutuherezaho emirimo bakatubuuza ngo numanya jori nyankore ahabwokuba egi ni TV y'orunyankore orunyoro orutoro the 4 hours runyankore rukiga runyoro rutoro of course na n'ezindi ezirikwiziramu na n'ekishwahili ekishwahili barakiyumvurize ngaho ikarita kabirehoje East African Community geta kegisire so abana omu maka gaitu tubegese endimi ziitu ezibakweta mother tongues then bahika y'ishomero bakorese mixture y'endimi ezo hati ninja wareba eki twantwenda n'abagambena n'abaana omu rurimi oruturikwetegereza gye twena konka ibyo nabyo nibiba birimu but majorly we send them to school to learn English not so of course it's Gideon yakigamba Gideon webare n'abaana nabo bagamba no bareba batakubaasa kusustaininga debate kugira ngo mugumize muganira azo icyo twamuremeraho ngo ateko yagamba Runyankore icyo kizo cyishomere kiryo mukayanja abo kubiwe charite warwibare magaranga abantu bayari bagamba Runyankore twakwetaga no kumangu hariyo rurimo rundi ubwo gacirizo mwana ukamureta hano mu Mbarara ukamutara jungu hato bakaba mu ngereza shi so tuteka wenye nangefuro mu ngereza nwe nakene hatu tuteka ngo mwana kakwanagamba ko Runyankore mbwena atakushomana atawishomera so now we cannot blame schools ndibaza kugira ngo nagoga kaben garwegesa kongo orurimi ndutabice ahasira basting makorwe riyo but local language no shaba katanka bakagita hata tugenda tujega mpora wenga hadi kandi rusorongo kire and it was like a challenge hatito kuza kweshongora omurimi Runyankore uko no shanga mintu lukaba habantu bakumara Runyankore katwisa cyo wahirije no mweshongo zo Runyankore ko ngano ugamba cyo karuza kuruye wotagamba rumo karweshongora now mabare mnonga abishomereryo hano yo mu Rugazi Mbarara abeji babaroho no baraye batagamba Runyankore perfect ko message twagihamo bantu bahagabana ngo babase kumuruka kandi abazire obaho muri kisabana Madame Chobtunzi yagamba jaza tumwije mugambe nitwe ngende mugambe na nabakuru b'amashomero akasente cyo kiryaho kugira ngo umuntu ne just tereze schedule tumwe namuherwa kwezi akashara kanje nikabani kija umwana mbe mbwine abe nashoma abandi batamusiga then kundisha akasente niza kashashura as simple as that so tukorecho ngabazire twatanze n'amashomero they can't be takwasa kubaho bwegese haba hataro inkoragana y'abazina n'abashomesa icyo ni mwana mukimanya kandi nyoni nyine n'ikindi cy'ushaka tugamba byo bwegese government z'umashomero agagayagwetaga government kugira byahindura taro reason yone charite kutandika ishomero agutweta private baze komera abana intanda nibo bazibira muzira komera mwana intanda bashare bicwero byesentezo government schools konke sente skills n'irya government niyo kurebera government netandikira gate eshashuro mukumi eshashuro muteki eshashuro rwoya kahunga eshashuro mushomesa buri kimwe konko oshanga ishomero ngenda miliyoni 2 konkano mangu turiya competition na namashomera ga private
bine facilities nungi abashomesa mbarara ishomero nabariraho eruhiwe ruhinda kushomesa nababaroho twabahuriye kushomesa on prep they are there for competition purposes. Don't you think we need that amount? Logically icyakuretira ishomero ya government nditembesa sente zikakirizo eziryo muntu nyabunto yegurira itaka kombeke bizimbo kwishijura abashomesa niki ataho ko kikoshoberwa. So and of course you know private schools okubaho kwazo nokujanga hayi nebitatere, otherwise why would there be a private schools zo shemegwa zira kuzarias erichari turi kujya nyebi ya government nyendo mwana wanyeze ayege no kuza swimming pool hatogwa mutwaro private inebyo kungati ntureba some government schools are the best and we cannot afford them. Hazo yebuza abana nabakora bihaye nabihayita. What makes them the best? Nchimanyisa ngo bo sento mukongesererezaho nababuhereza umushomesa, you know, kare yanatunga imitwara atana tunga 5 n'itana atabara teko kuza gukora kinda harbaje kumaho na mu mashomero gona ga government gona gabinkaga ginanta kwenda gamba hat gona gabonere derito ntuza kuronda ahubwo omahanga gatebekine no shanga amashomero wata iryawiwe abantu barasigo bazo mu government avuga government is the best hati buninja government tuzo private hato kireba cyo competition niyo na government ke kubonera machi naga kwatera iki yo mu irwaro government ke kubonera hatebe expensive re mabantu bazo mu private ngo yebuza hato umuntu akabiro cheap kira government kandi ati ekibaya etabonire deni fana bojanga. So aga government gona egakore standard twiza strike the balance. So that is very important. Bitahandi okushomesa n'umwoga mukuru go muzire na mwana waza hi abana barabushaka ngo mwana direki yayitunze serious nabe nabwamba tati twine namataka go kubahereza. So ichango no kurwana iwo mcoro gukora ciceco tushomese mu mwana umuherezo bwigese byasigara nawagenda ze kweyiya bari bagumanitwe ahabwa program ya simuka cyo butonje charity na Vincent Mujurize ndakika shatunina izari ngo mushayo kubanza twaza kuhumura sagwa tugaruka twine papura zamakuru handi hacenshwa kwa twino mjenyi aje kuba nagamba aha okwe byanga byakubaza kwatansa bakakorora hamwe n'ukushanga nkahata abantu a community nkarwibare ninga buhingwa nkuruga bakora bonka bakakwatansa bakebinga hubo baketungura bonka tukuzo mu box cyo katumure nsagwa tugaruka n'impapura z'amakuru.